kuba khona lesikhathi uma isizelo lengane basalwane ufika uJesu uyitholela ibutho lakhe azosebenza nalo elithi iBhayibheli abafundi babe u70 wayesekhetha le12 yakhe nje specializer nayo kwaphuma yedwa phakathi kwabo engakafika uJesu okuthuka amala kuJohane lithi waphuma wamemezela abazalwane memezela ukuphenduka. This is the soul winning I'm talking about. Ememezela abaholi bafundisi ukuphenduka. Uma esakhuluma ngokuphenduka uthi hey uYesu osayo phendukani nonke ngobumbuso kaNkulunkulu susondele. Ememezela uYesu osayo ekhuluma ngoJesu. Hosana divine. Uma kwenzeka sifika lesikhathi bathalalisa abaningi kwangathi abeswa uthe masecaca ukuthi izinto ezenzeka ekhala ngolaka olusayo sebelibona kuqala babhudukesa uJohane babhabhadisa lapha nefuleni waseJordan ethi senze iorder yasezulwini abavumile. My God, khuluma esolweni ngibazalwane wakhona lezi mabhana lezi eshalukeke ehamba njengenkalakala kanti kuzobaqoqa ukufa. Uthe masefika isikhathi beza kuyena sebengena ngesankahlo uyabuza ngolaka esebafaka lapha befika nabo sebezobhudukesa isimo seorder ebuza ukuthi wenzalwe inyoka ubani ukhombisula olukhulu lusakho ebabhuluka phakathi lapha sebebalekela ulaka olusakho uyabuza ukuthi wenzalwa kodwa mina yeyinyoka ubani lona kosemqhamukephi omtshelisula olukhulu lusakho sebebaleka